Ni operasiyo ikomeye cyane ikozwe n'abasirikari b'Abarundi ndetse na operasiyo zigiye zitandukanye zakozwe n'abasirikari b'Abarundi mu gace ka Uvira n'inyeshyamba z'ama23 zihaye gukoresha ngo tekinike yazo ndetse z'ubutasi ndetse n'abasirikari ngo b'Abarundi n'abasirikari ba M23 cyangwa se n'abasirikari b'inyeshyamba za M23 bari biyambitse nk'Abarundi mu by'ukuri bwo kwinjira muri Uvira hagati mu buryo bwo kugira ngo babe bakigarurira kano gace byoroshye nk'uko bigeze kwigarurira utundi duce tumwe na tumwe tugiye dutandukanye two muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse Abarundi baje gushishoza neza ndetse baza no kumenya yuko abasirikari bari kugaragara binjira muri Uvira b'Abarundi ndetse bambaye n'imyenda isa nk'aho ari iy'Abarundi atari bene wabo cyangwa se badakorana. Rero baza kuvumburwa, niyo mpamvu Abarundi bahise batangira operasiyo ndetse batangira akazi kabamanuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro ndagusaba subscribe, ugakanda like, ugakora icyo bita share, warangiza ukajya muri comment hasi ukandika kugira ngo ibiganiro n'amakuru tubahereza bijye bageraho 5/5. Ni operasiyo zikomeye cyane zikozwe na FDNB ndetse n'abandi Barundi n'abandi basirikari bafatanyije kurwanya uyu mutwe twaje intwaro wo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, udahema kwita ko ari abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi ko bari guharanira kwishyira kwizana ndetse n'uburenganzira bwa muntu, ndetse ko leta y'Kinshasa ngo yaba ibayoboza igitugu ndetse ikayobora igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse iyi leta ikaba ikiyobora uko nabo ubwabo batabishaka. Ibyo bintu byakomeje kugenda bigaragara nk'aho bivugwa yuko ku isi yose uyu mutwe wa 23 ukomeje kugenda uzengereza igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igihe kimwe na kimwe ukajya ugasahura imitungo ukajyana ndetse ukongera ugasubirayo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irashaka kubaka ikintu gihamye nyuma yuko abatari bake b'23 bamaze kuba batabwa muri yombi. Hari abayobozi bamwe na bamwe bagiye bakomakomeye nyuma yuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari yaramaze kugenda ibafatira ibihano by'urupfu, ndetse bamwe na bamwe ikagenda ibafata, abandi bakagenda bitaba Imana bapfira muri iyi ntambara yari kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uri kuvuga yuko rero izi nyeshyamba z'23 zashakaga kwinjira muri Uvira mu buryo bwo kwirukana abasirikare b'Abarundi bari baramaze gusesekara muri aka gace ndetse bamaze n'igihe, ariko gusa ntibyaje kubakundira kuko iri joro rije kuba ijoro ry'amakuba kuri uyu mutwe w'inyeshyamba z'23, kuko abatari bakeya bapfiriye muri iyi operasiyo. Abarundi bakomeje kwandika amateka ndetse no kwizeza abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko bahari kubera ko bahari ku bwabo, kandi ko biteguye kurwana cyangwa se gukora buri kimwe icyo ari cyo cyose kugira ngo izi nyeshyamba z'23 zirukanwe muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'uko umurundi uwo ari we wese agaragara yitanga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yijejwe na Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ko n'ubundi nta kabuza ibi bihugu bibiri ubwabyo bahita banabifatanya byose bakayoborera hamwe, bitewe n'uko imikoranire yabyo yaba igiye kuba myiza nyuma y'uko intambara yaba igiye kurangira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abatari bake b'23 bapfiriye muri operasiyo Abarundi bakoze hariya mu gace ka Uvira mu buryo bwo kugira ngo izi nyeshyamba zashaka kwinjira mu mujyi ndani wa Uvira. Saho gusa muri Katana naho na musasu ndetse n'amabombe arimo avugira, bitewe n'uko izi nyeshyamba z'23 ziri kugenda zisubira inyuma ndetse zinatsindwa bikomeye cyane, ndetse n'abasirikare bamwe na bamwe bagiye batandukanye bari kugenda bafatwa ba'23. Abayobozi bamwe na bamwe bagiye bakomakomeye batangiye kugenda bagaragara nk'aho bari guhunga ba'23 bava muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko bari kubona ko amazi atari yayandi. Uyu Murundi umeze nabi ku mirongo y'urugamba ndetse yivanzemo n'umunyamerika ndetse n'intwaro zihambaye zaturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bwo guhashya izi nyeshyamba z'23 zasabwe n'amahanga kurekura uduce tumwe na tumwe bari baramaze kugenda bigarurira, ariko izi nyeshyamba zibitera utwatsi ndetse birangira zitabyumvisha.
amahanga amwe n'amwe akagenda ashinja igihugu cy'u Rwanda gutera inkunga uyu mutwe wa M23 wakomeje kuzengereza igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Bikanavuga yuko uyu mutwe wa M23 wasahuraga ubutunzi by'umwihariko peteroli ndetse n'amabuye y'agaciro cyangwa se ibikungahaye munsi y'ubutaka uzana mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse biza no kurangira ibihugu bimwe na bimwe bigiye byanga kugura ibicuruzwa cyangwa se bigiye biturutse mu gihugu cy'u Rwanda, habamo amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye byo munsi y'ubutaka bw'u Rwanda. Ibihugu bimwe na bimwe byagiye byivumbura bikanga kugenda bigura bino bihugu by'u Rwanda. Umutwe wa M23 udahwema kuvuga ko ari abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ndetse ukeneye ibiganiro hagati ya leta y'Kinshasa ndetse nabo ubwabo, ariko bagaterwa utwatsi. Ubwa mbere babivuze ndetse banavuga yuko ubwabo banga iyi leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ibayoborana igitugu ndetse ikabatera n'umutima mubi, ndetse ubwabo bagatotezwa bikomeye cyane. Nyuma y'uko leta y'Kinshasa yasabwe kuganira n'uyu mutwe wa M23 ukomeza kugenda uhungabanya umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, bamwita Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, yakomeje abivuga abishimangira avuga ko ari imirongo nawe atagomba kurenga we ubwe, ntagashobora kujya kuganira n'umutwe w'iterabwoba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ndetse avuga ko ajya gukoresha imbaraga cyangwa se buri kimwe icyo ari cyo cyose kugira ngo igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo umutekano ube wagaruka. Ikaze rero mu makuru y'ingenzi yaragezweho. Nimba ari ubwa mbere wageze kuri muyoboro, kanda subscribe, ukore share kugira ngo ibyo n'amakuru tubahereza bigere 5 kuri 5.